Uba poleng do ubalong MLA jong ke West Long ba daga juga por uwe ne ke menteri jong ke sakar MDA ke baar. Manta kesngi ka santarik jeli arajar arfulai ula ai ke jong jubab. Ya kitu ke bakli shano uba por uja aka por ba pelong ke jong yaki pandawa ban review ya ka research and policy hakani kesngi ke baladab. Habe kira bikin otok khobor uba pol ula ong ba kom unong mikmat pai ba ula pendep ilak jong ka kamram bat dan kam da lum da langi ki pai ba bakin ya mi surak pan ulong ya gijing dawa ki chongki. Haga juga por ula ong ru ba jing lum ya ki pai ba banyami surak kalong ki jing lek ka bam dei ma ke babun ki pai ba ki bawana ka te ka chaka ki long ki driver taxi ki driver kali ki nong yo ki nong rep ki ba omonto satya wadada la review ya ka reception policy namar na pata jongki kirmio kam ya jam shu kat kum gam ha jong ka sarkar shu ula ong ba kom uno mikmat pa ba dari kisnam ke bradab ula krani ke babun ki mat ki bedei ba ka ka pa jong ka jelabat kum juru na kam ta jong ki pa ba pol ula ong ru ba kom kinang mikmat pa ba kam ha satya ban lum ban langi ki pa ba ka ba pen mi surak hakade ba ka jing review lende ka jing penbah ya ka reception policy na kaleng ke jong wang wala dala review hat kembah du nyu pesan nam tau khasi jan tian dai kan mara than ka jing mentoy na ka banta ke samla jong ke chela le ka jok poru uyaro ya ka sarkar ka bamata ka bala priang antong da expert committee ya ka jing dawala ne ka jing kentu jo ka seng KSU tiba na respond ni ini jing khat chunga sa ka media briefing mendapat sejak santri na jadi di nampasang dan ke lingkup kat balap di lingkup ini marat ini ini kira ke inauguration ya ke ikut pak sesoba ya ke nanti ban sini ke bentak ini kongsan di ningkong shua aku beli kopi ya itu baru tiba la ai ki buat dari jadi si di aku banding kong makan pau ba kajing bamdan jonga shalom kam dei ba nalik ri la ni nalik kai shono kalau don kajing pendek ba Christian limba clearance ke bangiyo na Ministry of External Affairs ba nyalam ya ke kenurun ke delegation jong ke sarkar negara banwan ra ya ke yang teknologi ba kini ke teknologi ke ba ninyo sedang ya ke Shillong Rupui project kini ke Rupui project tuan poi umbasispa sanpu crore ni balik kenang banyak kendu authorities Switzerland meningkong nak ada bagai teknologi kebangkit pendangkam kedai benon world class kebaar kejing stream jom ke climate ke sembilan di jongki balai ke topografi di jongki juga bandan ba ni pendangkam yang ini ke teknologi ba kini ke project ke bagi orang ke monorail gondola ke ba memang batai bentan kan poi masih sepak sampai crore ke jemput ya ke funding lah dari Asian Development Bank ba ya ke teknologi ba ya ke iban ke technical support naga sarkar Switzerland di hakani ke jing lek lek kedua arau aku sahabat aku santarik ya kini ki officers but minister Gustav Skalata tourism minister John Saint Morris Kabarikawi Niki province Peska Anan member of the town council kani kedai ke ulok jakau dan Delhi Kaflong based hamti Switzerland bat nanta lek kedua patru lakajom ya Ulrich Christenner CEO jongka town of St. Moritz di kini kita official program bat hakini ki official program di la asyo ini ba sarkar ke joki kan aya ka full support nak bentar dari project
bandai ke projek ke bahaya do North East India nak benda ki cable cars monorail gondolas di apa je kena ke projek ki beliau ki ba let akade ke jaga ke site project site haman ke cable car kini yo benda membantu spark ngut sisi kenta ba ladani kain ba himpen sheephole hours shop daru kemudian real hajar ngut kibriu kinwan banjungo ini ke project kepamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro kibriu nadu ki nong di jingdi nadu baru mengalaya ter hadu pada poi project site ke balong nalau sotun shalom di kindan ki gaming activities entertainment kindan ki park kindan ki facilities na gawanta ki kena kindan facilities na gawanta ki disabled kalau project ke balong very ambitious but kiban syong kumang mention dan kilong nrius pangun si kenta di nrius pangut katam kumba sispa ngut ya gajing ni kikam haka ki office jong sarkar Meghalaya haka sisnem di nasmau kitu kiba ong babale ngam sim lawan bani join haka hunger strike jong VPP kinahap ban perkat kumni ba hatu kalau possible mo ya menteri jong sarkar andara confirm ya appointment bat ki minister jong wei pat kari wa un cancel no ya ke program dak bayi tu iki bagi don ki seng-seng batai ki baca tangan no seselong dengan hap lipai no bat kita ki beliau gedang trek em banyak kerenkam ni hadirin kata di ngalai ya ki videos dibabankan mau ya ke jingkran ke jonga atas nama hajar halor ke reservation policy dengan aku play ya kita baru ke barang penek ya kena video nama ke peni bahwa aku senang mensuaru bahwa polio udah keren baik pak halor ke reservation policy aku senang mensuar nak keli kelapat hamdu kidan di videos joga jingkran ubah ada masa yang maka ketukupur uru ulalong nong yang jong sen balang kindan namar ba ada masa yang sim lawan bat niru ngem sim na thnum ngem sim na ben babale umman join haga hanga strike jongi ar sim lawan ru namar habangi kran ya reservation policy kan si tom hai bukan kran sepang kini ke policy kum presiden jong Federation of Khasi Jaintia and Garo people un kran kum no de namar ba ngem kwa ba minggu iu hata position ngem sim na khat bat kum ju uru sim na khat ini reng ke jimpam khat jung ini General Secretary juga UDP Dr. Jamino Mawho Lalek banyak kendu ibu di kata ke jingkeli ki pai ba balai ngaman balai ngam dan hal juga jaka bau song syak tangan kumbang hakran ke jingkemi lenti bat kathong ke jonga kalong ba filajit yang kum undang elam bot nong mikmat ngan pendep ya kata ke kamram hapo jong ke cabinet asni syawangan mi nasional berlek sa Switzerland ke cabinet ke lai kendu ngalakren ya ke pengadilan keren namlak banyak tu Ahmad Singki Media ya ke pengadilan ke cabinet namar asni ba nasmai kum minister
Alashim ya oath of office and secrecy. Ladang ay tu lut ke ekabang ke hapo juga kabinet ngapen kenyi ya ke kula ke bang nak laklay ba ngashim ya ke oath of secrecy. Nak kata kadal pio iki media briefing barbor hadin jong kijing kendo jong ke kabinet. Pimio ban syong hapo jong ke kabinet but ban ring video but ban ring audio clips ya kijing kan ke kabinet. Lajit yang pa ngapendep eka kamram jonga kum unang alam syagat kabinet. Ngam sutu balai badon kam panlum panlang badunki win yu pajba hakan ni durkam tang hapo lai benai bala kau ya ka sarkar ka batuma. Balai la ailat ya Dr. Mukul Samapat bonong Chief Minister Pras dem lenter klem da penki ya gani ke isu. Balai kini isu komitmenta tang hapo lai benai perform ya gani ke MDA 2. Kabar kipat ba kirang syudap je ya kinong bikmat. Don na preng jongki kiba kasya bata hagi tersim ru kampat kuat. Mentah ya kita kiju kipat ba ngintan biang benmi na dukan mi na ki kali ba pinya mi na kajing diwai dong banyawan Sumatran banyawan sya sayat dia banyak Syamadan. Lada kalong gumta kadang jimut iu benong banjit nong mikmat. Habak jit nong mikmat kamut kadi ke kamram jong tu nong mikmat banyak saj na kamanta jong pi kenang ba pi pendep la jong ke khai ke pateng pendep la jong ke duty dek school show school pendep la jong ke duty ban syong di slipar lene di koi di puri sesurok. Lada mas ndep election ngan lum man kesingi ki pat ba pat ngan pun kam no yaki don naki ki bawan hang ni khmat yeng ban keren syafang ta reservation policy beriu ki banyak ki ba kamai taksi nam tip ki nyok jemen to yu lada implement lada kenti ke kota jongi syak nyok ko persen ru ki numyo kam hi maki ha sorka nomor ki la don lagi jongki turus taksi la don lagi jongki auto rickshaw banyak. Ti haba pi om nong bikmat. Kita kan represent YP. Nama babaro lai pusat lak mut kan nom nyam ke assembly bangilik yarung bangilik batailut. Iki kam jom state. Dia bala jit iki tik kat tamut ai kedan kontak. Ngi ngim ong ba ngi la pendep. And kini kam ke warang it's a continuing process. Na aku beli ya ke isu bakal ada I jemut ya dan dah expert committee. But ya kata sarkar la ada menjur. Ni dan kami ki expert. Namar ni tibet kat tibet ni namla ban diplut. Ki expert ya ke reservation policy kita beliau ki batip ya ke demographic profile. Kitab ya ke constitution, kitab ya ke law, kitab ya ke jurisprudence, kitab ya ki rules and proceedings jong ke state assembly, kitab ya ki legal precedents. Dah latip ya kita baru dan kalau expert. Hendak hak cakap jong kita ki expert kinman batai no kinongnya auto kinong batai no kinong di madan kumno ban peniat yang ni kasti di Fiji yang abangan le ayu pada ngara angan lik no kacakajong ki andi madam no wan song no mapi kacakajong piru pilong fit na pek rajing kren jong katuk ane leng i wi kam tibet pa maki ban sutu siapa kali legislation banjanga te ay ngaru ngan lik nya otu no ndreng nanya otu ngat kat ngut pada ban urman kasi ban sap te kawai bat kamat. Nidai ban sutu kani kadai kakam sencar kadar. Kakam sencar kadar kalong dapat kentang. Kani kam day ka drama competition. Ban pen i mano pada hero, mano pada villain.
kamlong kumta, kaka sencar kada kamlong kumta. Nginum pen i, mano balong hero, mano balong villain. Kani kadai sipang administration, governance, policy making. But kamtam mentaki keren jaga thought leadership. Ti lara pikiran iki bebun ki ai. An om bansi ngam jukuran ya kani mentaki ngapa ba pinyo snow. Namar kasubha ban perta. Kasitom ha banlek dakakap. Ki labor inspector ki bau doktor mukul sama ubat ya ke file. Hakapol balong CM ubat lapang. Ke file bantung ya ki labor inspector ke dan bat deputy CM in charge labor doktor mukul sama. Ubat ya ke file nakadaw ba ke dan kekerteng jong laingut ki kasi bala da recommend. Ki ba ketu kan list kari ban laps no sa shiteo. Sembarangan lalu ka reshuffle ke file kalau poisanga ngai i ba ka department ambang ngalong criminal ngai i ba ka department of labor kaduna officer bah ba lada up bantung sana ka we ka jat meriu kanang pen slam syu iki kam hijam jong department nak kata kadau nala ai ya ka immediate clearance go ahead bantung ni kini samla borok kini ki samla kasi kila join kum ki labor inspector. Kabar kolong ba dan bun ki ai kiba haba ki penmen doi yangi ngimdei ban kerkau than sabar. Dah ka bangi kerkau, dah ka bangi le drama di atrak kai ka kuat bakan pek kena ini. Mdei tang ka high court. Mensya ka high court ka don ta ka bench hang ni kam da interfere. Mentah kadang tak full bench joka high court. Iki kam jengi baro ki scrutinize kan ka court. Bat dah bagi kerkau kerkiu parak. Mentah ngilak poi sabah muslim ki orang ai ngi 100%. Tak wi pada ki tribe ki ngiru ngi dei benta jong melia chenu ka phak jongi. Don segi kenuhun na jai hills ki ngi dei ki jai tia. Ai ngi la ka jong ka kota kalak nang pen kolmar syusyu manra ya ka solution ha ka san ko thai ni i bun nangi ni dang long image pala ni dang kelung kena pala ke bos no thu i parlok jungi Nagaro Hills kapau bakilong politically astute politically nature ila kam sham hanga ya ke politics ni hani ya perta aswa je ke election bangila kwa lau kasi chief minister hato kemi ne am da ko pakum kata kesun Nagaro Hills don ki bang MP irang kwa benne garu siam kamdon Hendrai kile kumno ki jubab hak election naki at South seat Nagaro Hills hak seat di Punjab ya ke NPP balai bakal leadership kan continue na Nagaro ni tingi halah na media kwa ni kwa ai no du kasi siam hado ba ka penyeteli ki sijaka awe ka parti ki ti na kata kedau ka kam jong minong elam kalong om banyak hu lut ya ki boy ya ki strategi ya ki rukam terekam ki jongki kiwei ila keren nang la de pandai la don teng we nong elam hi tip ubelam di pajba baya ngin penkelano ya ki bailos jong muda ngin pen kamti no ya kampen klain no iki dor barsnong ya ki bor babat kamuda ai no Syaka District Council kalinti ka ujian kalau penyalam iki pajba ya mi ya mare kau mau kulit
kau mau ik media, nak mau dan uin media lah, pat ke kamera lu, ha? Mi ayu nang tak, kami ayu, mi tangkas enam jadi beriu, ngala let, kum UIM in charge jangka building bylaws, ringkat, buat titas kum CM jangka PHEDC, ngala let, banyak kendu ya Minister Urban Affairs, bas nyau halang dahar, iklam rak mau, iklam rak jeri. Iklam kawang ino ngilet ni keren ha RCN jo gajing keren gajing don lang jong advocate general jong Meghalaya bila kubur bahot ini gede di areas what even I know Shagan District Council lai lapan kelaru ia ke Meghalaya bylaws pat ngila ada tauru ia ke building regulatory authority lakajong ha district council Mentawat kajing shna ya ka state assembly kita shim permission na ki HADC. Menteri Urban Affairs udah tahu dah kalis wang shim segini ki areas ban penyai no ke district council. Nriut li ki city centers ki baka muda ke jubat la ai dino syaka district council. Ling ba ka ling ba kajing pendon kam jungi ya ke ikhtiar kum kinong thau ai nyim shem lai ban lempat la ne file la ne kredam ya kami jo menteri ni kan jai jar ke kam kala lo kaju ka kam ka ba lalu pai ba hadu arlak mut 10 mentak lalu kata ngasim kedai kajing kitli kajong unong elam Kawai Pak, I have not covered so far. Kebanikong kadai ba wat hapor ba ngadon hakapor sarkar. Hadin jong ke kendram lo ke embus. Saya punya kenmau Raja San kelami ke jing berhat ban habor no ya ki kendiat ki bor jong ke embos kepada Dura Syara Shillong Office. Buat kalau mi ilu kejing dawa nak deng isem halang nang ni mansna ke Regional Office jong ke embos Shillong. Ngalai kon ngalai sat ya kini kam adu ba ngalai dei ban syem ya karai bangan resign no nak sorkan. Kata kalau Raja San buat hadir ketu i mentawa ke Regional Office jong ke embos Shillong katrai kam ha bat kiptu kim dadon kam syu ban lek situra na ke bentai ki documents signature bat kum ta ter halo jong ke isu jong uranium mining guna pi ya kani ilapan lab na ki record ba kaladon kejing persang bat sedang ya kata ke ba ki ong ka experimental mining. Henry Hashwa jong kata kumu Minister in charge Sports and Youth Affairs nalatro siya CM habat kapor ba lapang ba Hashwa jong kani ka experimental mining ha Hashwa da ka kenhun ka banlek siya mining site ba lajit ya ka Deborah Malak kum ka Minister in charge Health bandi ya kani delegation ringkat ba Saidul Lanurum bat kibai dan lang katu kenhun dikentuk ya ba Samuel Cerwa bat Hamlet Doling bat ndak lapoi haja du buda kilayo bat lek sekiying jong kibriu kibal syakta ada ka mining bat kani kalana pen scam ya ka conviction di juki ba kani ka mining kandon ka ba risky ya jika jika namar protection mechanism hiduna parat di kita ki ibro ngadang itu ke benta namar lak bu jingkeli da ba pol uja shano ngaklem jaki kadon shano ru ngatri na ka benta ka state di
kam don kam bau bre un nyeng man kasngi reeling hamat pran bat ki bre gunyu EU manong bau tai udon hangne ki don bun ki bre ki batrai ki bau minat ki batwai na benda negeri klem da yeng haki jaka wa ki media ki yo ban chandori ki te ngaban biang kani kam day ka drama competition bring kiseng sain pakai kani kedai ke governance ke issue of administration issue of policy making issue of constitutional law angin ya de kita ke inchu ya be tang la ki jing snow ki jungi men step la snow bumei jan me la snow no da bumei te in ya review kat no si ni kata policy base ala chuki